Memokwaba eba Emadek TV so ene eni dikan a wo hwa message say wo be subscribe we are no like wa comment na wa share emrepapo mu no ade say be kan ni nyina ama onim so hema Freddy me djumadwa na metena sise ya na ye trending news a eje no ho me na yie pa wa be frutentan kese no so na me be kenkan bi ama watie ena abafo no ye bebre Samji Casual Fashion Clinic and a Fay Gateway Senior High School and also my son me the trending news bro. A Fay Yensha and Sebnase. Yesha said that na me de woko kwaku from pon hit me car Black Sheriff na sweye. I dare say nay all trendy ye pa is answered no for cry or release ya what to din say kwaku the traveler no. I dare say nay walk on any Nigeria for cry more. Top chart no ka ho bi sansa nonyom no ade se eje no ho me na yie pam ne sente ade se Ghana for eboje ne so yie pam ba bia be fa bia Black Sheriff din e na obete no ho ene ne nam so amani Ghanaian actress ku musician ne sansa se ode nwoma ba Akuapem Poloo e de kokobot kronkra bre na waka cha ne se Black Sheriff ebeye yi a nkahwe ho ye sansa Ghana for mu praise wo ye Black Sheriff no omoa ene besan ayi wase ama wabɔ hɔ onfa wo nka atue bia kai yankasa yenua be ma patapa ataadwoa ne omo keka ho nyina no omo baaye ne saa na Ghana fo bɔgye omo so ɛbɔ omo nyom nanso ene ebe wi ase no yenkae omo biem na anu ya ena Jackie ɛbaaye your mind day for me your heart day for me ɔde baaye nso ene ni nyina ye refi a wo na ye ma so nti senke be yi a hwe hu ye sanso omo kasem ade adadi lumba edi 30 years be ye no wo de just 2 years na aba be ye no hwe ye no wa ma wutima anya ode ma wadwen enko adwuma a wo ye no so na jai praise a Ghana for a praise we sanso omo ana awie ye no omesen aka ho asem basa Akuapem Poloo ama na nso hwa osan de kokobo kese pa edma Ghana for senke be yi a nka no ma Ghana for ye no ko munja esanso se new artist ba ade omogege ne so yie pa ne so be wi achi no na omfa ne nya hwi biem ukọ Nigeria anase alataman mu a ente saa wo ho se new artist eba omeso ne mu akrakra no akyerɛkyerɛ ne no ma nani so sam se game bia no ye opanyini ewom ne se nti omode ne mefa ntitiye mu akyerɛ ne se ye fa ha ye nkɔ ha ode nyom ba ato bo ase kɔ ha ukọ stage so a ye se Ghana de ente saa upeja prekopa ne aso wase hype ma fake name ne de sane de mfata ebe wi achi no na yatwen abon senti se be ya Ghana for sa suban fon na suban ya da na di ediche new artist no yenhwe na yentwe ye hu emfiri hu yenko ne yenkonkwohwe video ni bi. I'm home just watching. You see the way people are doing brush and leave or fuck up of talk. Of course I fuck up or whatever, my English is not good. Same way y'all talk came, same way patapa came, same way Atadwa came. Where is Jackie now? Yes, Jackie. Where is she now? You people will raise the people back, then you bring them down. Look at the way the Nigerians, when new artists come, they handle them and they still stay for life. Ghana, you have started with Black Sheriff. Nobody should let his dream fall. Backbiting. The same way the energy you are using to promote him now, use the same energy to promote all his songs he will drop. Where is Jackie now? Jackie was doing so well. Where is Kwesiata? Ghana people will rise you and now bring you down. Me, I've talked my talk. The way you are promoting him now, the energy should be like that. Na eno na ababa wa Akuapem Poloo kan. Abrante Black Sheriff eti asem ni wa ma na so we san say ohwe de we Ghana for eboje ne so aye ne fe na so na ni yie pa na mom onim pa say we ba adwuma bia mpo school mu no ukwa ukoto upanyinu koto senior school sister school father nti game bia mu anase baby bia ye beko bia no ye wo impanyifo ewom ne senti Ghana for enjoy so mo de ne compare big artists for ne sense omo medical jo mu din dada na face sanka obi ama nkwa no Black Sheriff ono so on ne senti sa comparison Ghana for ye no omunja obi abon homodin ewo music industry nim samini abon homodin na fe Shatawali anano de ya no
omo asande ne toto ne ho no so abɔ ne ho modin ye pa omo na aboa ama ye music industry na nei adru ba bia adru ni sente ekoba se omo de no ebe compare omo de a na omo anye ne ye eti se de omo pese omo de ne career no eba from ni sente Ghana for ene ne fans enjoy sa comparison a eya omo de toto one big artist for ne ho yenko ne yenko hwe video ni bi. I don't support that. Please get closer to the mic. Yeah, I don't think I support that. I don't support that. So, but you know, music fans will always be music fans, so it's left to us. Cause me, there's no way I would like downplay someone's work or something. I respect the game, and I won't compare myself to bigger names, right? Because that's the game. You don't do that. But who compared you? Who was doing that? I've not seen it. You are just telling me. Yeah. So, but you've heard it before. Yeah, music fans do. Yeah. Has it affected you? No way. I'm not sure. Negatively? No. Do you think it has affected you positively? Even to the extent they were comparing you, Burna Boy. They said, yeah, you are rather Burna Boy stepping into your shine. Earlier they said Sarkodie is stepping into your shine. Now they're saying Shatawale. I mean, all of these. You know, with this stuff, I hear. I don't see. Right? And like with things I hear, I don't get, you know, I don't know how like the people put it or stuff, but I just don't support the idea of like comparing, you understand? But music fans will always be music fans. That's why I said it. So I want to put it like to outside that I respect like everyone's work, their hustle, you understand? Yeah, and you can't disrespect that. I respect the game. I can't compare myself to bigger names, you understand? Their experience and stuff, I'm not there. Yeah, with them, yeah. This means it wasn't necessary. Yeah, it's not necessary. But in that case, how do you put your message across? If not on radio, is there any other means? Is there a medium that you choose to address your fans? Whoa. But you see, like I said, I've not seen stuff like that. Do you understand? But you hear? Yeah, I hear. That's what I'm saying. So when you hear them, what do you do? How do you react? You know, people, like just like I said, people will always be people, right? And like people understand that, you know, like most of these things, like you see, that make it to like the media, these screenshots of tweets and stuff. Those people like in search of retweets and for their own comparison there idea enyen senti Black Sheriff eka na odika yembo room ewo nsem so enrada ena Ghana Vice President Mahmoud Bawumia at the state of the economy no ebetu dwa na enra no ansa na obekasa kra no na Ghana for the kan ba bekasa dada say ye chidu ya die enka Vice President ba oma no kra nko a ena obeka esan say chiwia ne toro didie enko ni senti ye nyina te Ghana mu ha yenim de ekoso obi ani hu bi ye kona ye banti ye nyina ye hu de ekoso nti senke be ya enka Ghana mampanyina be de achi Mahmoud Bawumia de obeka no oma no kra kan ko a ena emremum ni senti enra Vice President at the state of the economy no ebetu dwa na wabra wo kenkan no de tudwa se ono akasa wonim pa se Ghana economy no emu adin ye person se mo bu okosoro nso bu okosoro electricity bu okosoro fuel dollar ni cedi ho nsensem no so no ade a ha adwun ye pa nem so aban no eguso eye ntoto ye se de be ya tebia na ewom dada anase bo mo she Ghana for say omema bibia ye kama no ebekoso ama Ghana for nyina ama omo ato mo isanse ye nyina ye to oman mu no isanse ye nyina ye to oman mu ye hu de eko ene ne eba Ghana for ti asemwe ade sa ye omo ye ye pesanse omo chema de na nka omo patie e state of the economy no no enye no ena omunya tie ye ilevi ena nka omo patie so Ghana man panyini abedi eche begina wa okasa ya wanka ilevi ho asem ba akokra ye ne ya eno che se ilevi wanjintum sa na ebi mo ka omo gidi se Ghana man panyina be de akire ilevi no wanjintum nanso ontimi mma abonten emma meka emfansi ne bo se ilevi no
wanji ntum ni senti Ghana for say senkebe ya ka Ghana man panyina be de achi omo sere Sambra na ba beka state of the economy no for free san say 11 de e ya de se omo pe atie yie pam ebi susu chirema omadi Ghanaian youth ho ya opan say the way omani si ko any Hawaii namu no na nko mu susu sen ko omekwa kugina ho abo agiga na mampanyini abadi achi omebo age no so enso enura wudi wani kopie mu ewo biaya na okenkan state of the economy na mmabunu kwa na edoso kese pa ye ka se omo doso ma ochiche ma mmabunu youth no na edoso yie pa ama omadi mmabunu no ho ya no ma ka se omodwen ho a omu hu nipaku omukọ ye no omu sise eye Tescon MPP akuo na omate no tertiary no omu na eboabo omu ho anu omu de kọ ye na ni gina mu enye onu kwa na omu de omu dwon se Ghana man panyina be de akire Mahmood Bawumia nka obeba abekasa afa 11 no ni sente nei omu twen se obeba na waba abekasa afa 11 no ho ye konsem foforo so dia na Councillor Charlotte ye konsem foforo so a na councillor ba akwa say wagidin ye pam ewo Ghana hanum say Councillor Charlotte Odro eso aba bekasa asem o kanyina ne say emema eye omotena se a omodwen say omopa na bachiti na omoye ade no enso ene wo ka tro mo say omoboa say bachiti pa say chiti ye ka chiti ho asem dia na ye ma ena eye ade pa ewo chiti ho esan say oba ade onfa ho ne sex o de be ma o benefit no pakosi anadwo kra o de ni nyina be ma na emom so ka so be chiti a wa bere kra na wontimi sori nante no be wia akobe ma foforo ho ene na kwa kochiti ni sent Ghana for me man to omadwun mu na ye omu susu fam posi omo ho se omo de ba chiti a omo ya ade no obetimi ne ba atena wa bra ba ni hu se wo chiti na se ba chiti pa ade a ma ya ade se ye expert ewo ho ye ka so bi wo skills ewo cheating ho de a eye ma na wo skills wo ho wie pa esan se be ma sha ase se wo cheating na ba ehu suban bi obeda na di ene tibia bi ananka enka no wo no be hu se wo free mu wo be frɛ no na enko emponis facial expression etimi sesa no ma bi anka ne na koye ma oba no be hu se ni nyina sesa ni nyina ma no ye hu ni ntem se be mai o sesa nti se cheating bia wo hono ma emma ene ye ya de san se ba de wo chiti a de wo ye ma no bagusu aya ma enso na wo chiti unhu da ni senti mema mumfa tu ma adwum se ba cheating pa de a emma ye expert wo ho ye ya de se ye ka se be chiti a wo ye ho ye be chiti unhu da se ye chiti na eno na owura ye Councillor Charlotte Osei eka yenko ni yenko hwe video ni bi o mema kakra mi se okunye na nesuma na o man good sex na saya na efo mu timo say ye den you na we starting show actions I just on sex ni bi da we say ye den you na we show action oba dey say setting a good set den a she still knows how to take care of herself wo ba wo mema na say ko hu start bi auto na say wo sere as I we imagine ye maybe obo say ukasa na unyema bi asesa oba wo say my man be very smart oba onim be ma wo cheat no onye hu ukasa na uni ye bi pe enchera masesa. The moment you start cheating, pe na money ma bia sesa, watension asesa, when you say dey ka wonu to be hu call bi, ya na when you asesa, it will tell the wife say call we because they go fear din no. Cause a din we frɛ wasesa. Sabe ku ne frɛ ya. Bra kojo bibia boko de yeah, bra kojo o twempra ba. And then my wicked se basi ye be chiti pa na mo ne ye betena mu dia na ye wicked pa me de mi chiti nti ma se mu chiti a mo nya na mo nsesa esan se councillor ya se ye din enti mu nya chiti no ma mi fa wu wie ewo actor ba akwa sese ono so wagidin ye pa e ba comedy na se ba se ye mto ho a obeto ho ama wa ufi abosom ne ufi mpemfo nyina bedwa isan se bi beko akwa kan mo na Yeboah ade se ne wa bekasa obekasa se ye wo country ene ye wo country na Ghana de ye na ye country enye country isan se no ma bi ekoso enye se wo kwa amama foforo so ye kwan anadwo ene anadwo beko na contractors egu kwan so edwu kwan eduko te egu so edu no ma bi gugu so ba Ghana ha de entisa anopa wasori e wose wuko wadwuma so kope bibi bedi no saa da no na bedi traffic mu da wo pentempa wo man Ghana mu ha no
saa da no na abedi traffic me san se obehu no na yese contractor enam kwan no so anase ebi mugu kwan no so omo sesa anwe agu kwan mu na omo ye kwan no adwuma no enkoyie kura nti ebeyi a nkaga na ban hwe na yesesa free service ban no ho enye kwara isan se oman bia se ebeyi adwuma timamufuo no beye no eboa citizens so munya adwuma ya ena sika ba oman ni mu ena ma oman no so ekọ nanim na ekoba se wadwuma kakra wanya wo ba beye no wo bekọ na bekọ akodi traffic musa endu tama wundu adwuma mu na mere no kontimi nya adwuma bia na wasenya ba fia na obedumpo na boss bu afu na wapam a na ankoye ne santi ye hwe ne yesesam free suban bi mu a ye tena se ne yadwen ho a ye nipa ye behu sanye ye hwe na yensisa emfiri hum yenko na yenko hwe video ni bi na Yeboah me kwaka amusident na makwa akoka na kura awani ate obaya kwan anopa kuro ben na nani ate obaya kwan anopa obi akwa adwuma watch traffic am ye di traffic ma 4 hours ni ye di traffic mu petrol tutua na mutum na what di traffic ana petrol asa we na ya asem abrocho ma yakwan a omo yakwan anwumre a obi ada obada beso ne ayakwan na wie obada beso ne ayakwan na wie ombi bia na dwo bia da ye kwan anopa ye kwa adwuma afa na Ghana kwan ye na some run about traffic ya tie ye kwa adwuma na ya ba adwuma se be yi wadi we ya ba adwuma ye be yi wadi. This is a poor country, bombolastic country. Hey, ya maka musima yenka. This is ingrateful country, esophagus country pa muni e won. Traffic de wudi mu a ya na Yeboah ye nya abotere ha na memema me kwan ama me di dwumade di nyina asi ma me kai wo se aboafo mo so ma se emene me di trending news ebrewo Samji casual fashion clinic o se wo ye nipa nko ade wo se o ma wafade kasama wo enti se wo kọ ba bia dwabo wedding ana se ade bia wo bekọ nipa dodo mu de opa atare abehye na ebe fata wo yie pa de a ene nafo woni ebe pie mu Samji casual fashion clinic o se wo pam ma ne mema atare nyina de hia ne se wo de o material ana se de hia ne se wo do material ebeba obeboa wo ene wo style wo pe bia obeboa ama wo yi style wo pe no wapama ma isan se honam bi wo ho a wo de sha atali bia na de che style bia emfata ni santu wo ba ho no ma obeboa oba na se be ma de ona ma wo se wo liki classy yehu a yehu se wo na wo ba no Samji si frɛ no na obeboa ama wo liki classy. Ne number ena etwaguo wo screen no so no obetimi afrɛ no obegye so na ne wakasa kama saa so ena Gateway Senior High School semen kan cho se watwe wasin so hwe ni bi na ankoyi amawa enefo ni be pie mu wo mo isan so mo ye remedials courses ni nyino mo ye bi general arts science business ene ne keka ho no mo ye ni nyina bi ni santi be pie mu wo honom ommeboa kwan so nkokora so saa so ena BC friend name results aba amasha se munko school no mommra mpese mu twa na mu twa ba Akuapem nsantwe biom dia mommra emepie mu wo Gateway Senior High School omo beboa edwa fantete yeson kokora mu a ubewie no na wonya wo flying colors ha na emrebe ma me kwan ama medi mosi sade me ka che se na di kan a wo hwa a obe subscribe obe like wa share uwia na wa comment emre papa mu no mekenkan ni nyina ama ohima Freddy edi mu besi ha.